Ka Argentina kala penlim no ya ke Switzerland da laila iwe gol ha ke quarter final bat kan se kendu Persia ya ke England ha ke semi final bat hato ka Argentina kalan ban penlim ya ke England ha ke ne ke jinge kun ban yorung sya ke final jong ke FIFA World Cup arjar at kunriu kumbalong ha ke senam baladeb ha ke ba umarna ula penjab ya ke Argentina da ke jingerap jong ublei kakti ublei kedeka kul kapla penlong ya kejinga tainia kapla tap da utigo mardana na kabenda ka Argentina Persia ya ke England ha kejinga da kai quarter final jong ke FIFA World Cup ausnam khat khandai spa prapunri ha ke minit ke basan puai mardana ula rensit bat kenjat ya ka bol shadin jong unang up gol jong ke England u Peter Shilton u referee ula bakla bat uklam yo i bakadeka handball bat ula ailat ya ketega gol Kajingjia ka arpa artrik yang khat khandai spa prapunriu ha Estadio Azteca ha Mexico City ka Argentina bat ke England kilia kendu ha kajing kun ka jorba ha ka World Cup ka bala nang penjur susu da kajing kanan ha ka sign pertei ka bala ker saudang ya katma Forlan kajing la kai ka long ka ba klem thap gol hadu ka minute ka pasan poi ha ka ba Steve Hodges jong England wala pen phai baklai ka ball shala ka jong ka chaka thap gol referee ke Tunisia Ali Ben Nasar bat linesman jong kim shamlai i ka handball bat kila ai ka tegi gol kabala ai ka Argentina ya ka jingjab da sigol anon adien ka jingile kai Maradona ulethu hakinang thok kubor da ka baong ba ya ka ko la thap khandian da ka kli jong Maradona bat khandian da ka ti jong ublei tang hadien 1 minit Maradona ula penskam yala ka jong ka peteng da ka ba tap yaga gol bat ula yait lengba ya ki prangut kinongi lekai England ban tap yaga gol ka baar Gary Lineker urangi lekai ke England ula tap hadien ya ka jingi kun bat pen kun no ya kane ka jingi kun da ka jingjab ka baar la iwe bat ka Argentina ha ka ba khadu kala job ya ka World Cup jong usnem khat khandai spa prapunrio